Kaum ekonomi mahanang seperti kita anang ngaran merdeka itu sederhana, asal kawa makan cukup sakaluarga, asal kawa guring kade ingat dunia, asal beisi HP nang kawa install WA sinyal lunyut kade papa, asal unlimited kota kawa be Instagram kawa be kamera kawa be tiktokan luncat-luncat latik-latik menuruti ulat nangka, bila digesak binian duit jujurannya ada, wayah tahu tang nang managih kade murka, bila kena razia akawa membayar denda, wayah begeringan ke rumah sakit lancar haja, pas umpatan swab tes negatif corona, melihat kadumpit duit begambar bung hatta akawa kawarung malam 100.000 besadia, walau kada diangsul kade sakit kepala